Geng, ada satu statistik menarik tentang bisnes. Berdasarkan kajian, 63% daripada pelanggan beli produk kita sebabkan kalau kita buat promosi, macam promosi waktu raya, promosi event-event besar lah, itu kita namakan seasonal campaign. Tapi menariknya, 74% lagi tinggi revenue bisnes datang daripada evergreen campaign yang kita run konsisten setiap bulan. Maksudnya kita tak kisahlah seasonal campaign ke, tak kisahlah hari apa ke, waktu bila ke, evergreen campaign ni kena run setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, non-stop. So ramai usahawan terlepas pandang benda ni tau. Mereka terlalu bergantung kepada waktu event promosi dan lupa yang evergreen campaign ni pun kena berjalan sepanjang masa, walaupun macam tak famous sangat lah, ataupun macam tak mengikut trend lah kan. Selain tu, kalau kita pandai guna campaign yang ketiga pula kan, dia evergreen and then seasonal, campaign ketiga ni pula kita ride the wave. Kita boleh ride isu viral, kita boleh naikkan engagement dan reach sampai 200%. So kalau anda nak tahu detail lagi statistik ni ke, ataupun macam mana kita kena guna 4 layer of marketing campaign ni dalam bisnes anda, pergi je dekat link dekat bio. Saya share secara dalam dan deep berserta dengan contoh-contoh sekali. Seperti biasa, kalau anda nak belajar tentang marketing dengan bisnes, pergi je dekat varabi.my dan subscribe.